روز باش حوالین هجا براین عزیز سر اکران آروار تیوی ام جارek yedin به هفرنه حوالین هجا وقت تیزانین ام د دسپیکا مها آداری دنه مها آداری جبو ما کردان مهکه پیروزه جبو همو گلین جهانی مها آداری مهکه گرینگه تیزانین یعنی مها آداری دسپیکا بهاریه بهار جی وقت مها آفراندیر تیزانین 21 آذری جی جشنا نوروزیه تایبتی جبو ما کردان جه نوروزی جدایه yani خودی واته که گرینگه چند روزه دشونده ama همو کردن کردستانی کردن در و کردستانی و جشنا نوروزی پیروز بکن جنها و از جشنا و همیان یا نوروزی پیروز کن هوالین هجا ایرو میوانه که من عزیز هیل سر اکران آروار تیوی بریجی و دیتیه کک موسا کابال دکتر موسا کابال ایرو کک موسا کابال را امی دست پکی هنکل سر نوروزی واتا نوروزی سمبول نوروزی بسکنن پشتره ام دخوازم تایبتی لسر روشا کردان و وکل سر اکرانش هندوینن روشا کردان و یکتیا نتوی سر خباتین جبو یکتیا نتوی یا کردان امی هنک بسکنن yani تایبتی آرمانجا ما یا و برنامه یا صحبت ما یا ایرو اوه و هر وها کک مساقبات درباره بزاوا یکتیا نتوی دیجی خبات بزاوا یکتیا نتوی دیجی و آگاهیان بده کک مساوم بخیراتم خیردار بن کک احمد هیدارم روشا و باشه گرک ممنون سپاس کم هیدارم هیجی هر باش بن جنها و ججناتجی یا نوروز پیروز به سپاس ججنات اجی پیروز بیتو یا کارکرین آروار تیویجی سپاس دکم ککی موسا وکه توجی دزانین و ججنا نوروزه چند روزی دشونده تی پیروز کرن دست پکی از دخوازم تایبتی دهنه کی بحثا واته نوروزه سمبول نوروزه بکی از باورد کم دوی درباره دا تنویس یکیجی نویسیه وکه دست پکا برنامه ام ایرو به نوروزه دست پی بکن و باشتر به کرم گلک سپاس کک احمد دست پیکی دا اجی جای دی نوروزاته و کسو کارا و کسیم گلتا کارد کن پیروز کم هر واسا نوروزا همی گلی کرد هر چهار پارچین کردستانش دل پیروز دکم به دلیوی هر واسا بجم نوروزا افسال نوروزه که راسی سالا که گیرنگه و دلیوی از خوازم چی تکدیجی بجم که 16 بو 16 هیوا آدار روژکا گرانه تاریخ کردادا روژا قتل عاما حلب چیه بله هر واسه روژا داگیر کردن عفرینه از بیجم دوی دلیوی دیسا و او شهیدین حلبچه جانوا شاد بیتن و هر واسه شهیدین که حتنه کشتن وقتی شر عفرینه دا و قهرمان دیجه داعش شر کرینه و برخدان و خپارستینه جی دیجه همی هزید دیتیرید بیانی جانواجی شاد بیتن و ام رزا کامازن حرمت کامازن مناسبت آوین نوروزی مناسبت هیو آدار همی بو کرده هیو کاتیجیه خوشیا و نخوشیا ام وام ببیرتینن هر واسا کردین که جبو سیاستی جبو آزادی گلی کرد هر ارده که همین پارچین کردستانه اما جی برز ببیرتینن و نوروزا همیان پیروز دیگه شهیدی و
تا بحث واقع نوروزی که راستی نوروز یکیش وا بیشین یکیش وان افسانه یتکون جهانی دا بس خصوصیت که نوروزی هیا افسانه دیتری وکی افسانه ماینه بس جیان سیاسی و جواکی دا رولا و نمایه بله مثلا وکی افسانه رومایی افسانه هندی هنه یت یونانی یتکون هنه یت مصری ها رولا ویا سوسیال و جواکی نمایه رولا ویا ادبی مایه یا ادبیاتی مایه وکی متنه کی لیتراتوری ادبیاتی بس نوروزی رولا و هم وکی ادبیات وکی افسانه وکی متن مایه هر وسا رولا که سیاسی و جواکی هر بردوامه از سر ویدری گلک هزیریم مقایسه چی کرد ما بین سه چار افسانیت مزن دا یا رومای یا که سر اساسی روما ها کرن یا یونان یا هندستان یا کردا و یه که من مگو گلو چه قوته که سوسیولوژی هیا که او نوروزه هنی هر بردوامه اکل جهه که بیتا احمال کرن جهه دیتره هیا اکل جهه که نه تکرن جهه دیتی تکرن یان جاره دیتی تا دست بکرن و مثلا هند اردال کردستانش بر مسئله دینه نتا تکرن بله هندره 100-200 ساله دا کم بود بس زاروکات کرد زاروک چون سربانه و یعنی اپی مناسبت نوروزت کرد بس نه همه اردال جاهدی بالاویه و بالا میکشا سمبولت نوروزی دا معنای توی گلت مازنن آلیه انسانی دیگرن آلیه سیاسی دیگرن آلیه جواکی دیگرن با آزادی دیگرن اف سمبولت هنه اف نشانت هنه اف رمزت هنه برای بیجن رموز رمز و کرینه که اف افسانه هنه نیده افسانه هنه پارچه که جیانه هنه و هر سال تیتا پیروز کرن شویره برای خدای هفت اویدیت مازنیت تیده هی هفت سمبولت مازن یت وی افسانه ده هی سمبولا یکیش ناوی وی دست بید کرد نوروز یعنی روزانی بله روزانی هم طبعا چه روزت نینینن همین روز به ای کدوتین او دنیا های حتانه ها بس انسان ها دایا سبب بویا رکیب سبب تشتکی ناوی که روزانی بوچی گوتی روزانی چونکه وقتی که اف شورشا دیجه ظالم دست بکر زمانک چو زمانک دی هات ظلم و زرداشتی هات هلوشاندن روژه کانی دست بکر یعنی روژه آزادیه روژه بختواریه نافخواه نشانه کام ازنه یادی تر 21 آداره بوچی 21 آداره او پسر خواه سمبوله که مازنه 21 آداره او روژه او که روناهی روژ دریج دبه شف دیم دبه معناوی چیه؟ معناوی ظلم طاریتی ببند کویتن و روناهی عدالت بسرد کوید مازن دی بید بله ظلم چوک دی بید عدالت مازن دی بید ده لکنسیانس دا شعور دا اوید ده نشاده اینه 21 آداره علمی ویه ها نه واسه کیفیت علمی جی 21 آداره به روناهی دیرشتر ده روش دیرشتر ده شف کنتن ده یا دیتر مله و مهره مل زمانی کردی داد گلک ولاتی زمانی دی دا سمبول قوتیه یه هزه یعنی اینجا یادی تیره مهر جی سمبول نخوشیه ظلمیه ببختیه چونکه تق مروف وده مروفت کشیدن اینجا مهر ملی قرال دا درکتیه مهرک ملیون درکت نساخیک نیچه بیا مهرت ملیون دا درکت یعنی چه حکمداری یا لغاز بوی یا نساخ بوی برچی نساخ بیا چونکه ملت و حشی نکردن بله جا اول چید کرد
جبو کو خو هز بکاتن دچات چت کات بجیت لازمه هن مجی انسان بینن çünkü Nevruz wasana yani lazım bu kurtiya ve gotu ba bes herkes zanitin bijitün her mecî insana binin mipê derman ker mecî çiye têgihiştina şuura ew xelkî şuura we heye ku zomlê tê tekirin wî bindest e hesta we heye ew dixwazît wê hestê bikujîtin بله mecî jî hest û şuur û îrada miletiye ew hikûmdar dixwazîtin we mecî bidete kuştin xwe pê derman biket yan wara mirovê xelkê bîn te bixwakete piştgir her wekî hemî dîktatora piştgirtiya û bikin yê piştgirtiyê neketin û mecî dikujin û dikujin da ku hikmê wê berdewam bîtin da ku quweta wî çê bibîtin xwe pê derman diketin derman kirin mena wê ev e yani ji bo van sedeman tu divê jî cejna Nevrozê hê xwedî wateyeke zinde ye di nava vîjeya dîtiriya dawiyê jî asîn e asîn jî berxwedan e belê mücadele ji bo edaletê û ya heftê jî agir e agir jî cihê bilind hilindken ku herkes pê bizanîtin ku ev edalet serdikin ji ber va sembolê tenê qenaeta min Nevruz berdewam e dê her bedam çünkü ev her heft sembole hemî wexta jîna hemî civata da zîndî ne belê kekê Musa rast e yani ew sembolê Nevrozê teamî ziman ji bo pir civakan ji bo pir gelan xwedî watene wateyên girîng in lêberê bi taybetî ez dibêjim yani em Kurd divê wateya Nevrozê ji hemû gelan cudatir bizanibin ji bo me Kurdan Nevroz her wiha weke semboleke çandî û huneriyê jî û weke sembola berxwedanê serhildanê ye bi vê münasebetê ez dixwazim vê jî bêjim mesela hefta pêşiya me roja şemiyê û roja yekşemê li pir deveran Kurd cejna Nevrozê bi girseyî pîroz dikin cejnê Nevrozê yê herî mezin bi girseyî jî li Kurdistanê têne pîroz kirin mesela li Amedê li Batmanê li Wanê li bajarên mezin yên Kurdistana Bakur taybetî têne pîroz kirin ez behsa herêmên Başûrê Kurdistanê nakim bu derê zaten gel bi salan e bi gelêrî diçin derve cejna Nevrozê pîroz dikin lêberê li Bakurê Kurdistanê bi taybetî bi tovbûna girseyan cejna Nevrozê pîroz dikin ja min bihîst li ser medya civakî jî mesela Dem Partî organizasyona hin şahiyên Nevrozê dike û hin hunermendên Tirk ve xwende kiriye hunermendên Tirk diçin Kurdistanê derdikevin pêşiya girseyên gel yê Kurd bi Tirkî strana dibêjin mesela ev ez weke çewtiyeke dibînim yani Nevroz weke semboleke her wiha çand û huner e ji bo Kurdan divê di cejnê Nevrozê de bi taybetî hunermendên Kurd derkevin stranên Kurdî bêjin her wiha hunermendê Tirk jî dikarin derkevin yê Ereb jî dikarin derbikevin lêberê bi Kurdî divê strana bêjin hin kejimira dibêjin ka hunermendê Tirk û Kurdî strana dibêjin hene bavê min aqasa hunermendê Kurd bi Tirkî strana dibêjin bira hunermendê Tirk jî hinekê zehmetiyê bikişînin madem ki hunermendin madem ki dibêjin em ji gela ra rêz digirin wê demê ji zimanê gelê Kurd ra rêz bigirin hinekê stranê Kurdî fêr bibin dema hûn çûn Kurdistanê bi taybetî di cejnên weke cejnê Nevrozê de derketin pêşiya girseyên gel bi Kurdî strana bêjin ne wilo ye بگمان yani ev tiştê gotî gelek muhim e rastî lazim e Kurd paş ve hunermendên beyanî ku rêzê zimanê Kurdî û çanda Kurdî negirin lazim e wa gazî nekin bes ez bêjim bila gazî kin bes gazîkirinî jî ew bên her wekî te gotî semboleke rêz û hirmete ji bo miletê Kurd lazim e Kurdî bêjin û her hunermendek şê tê stranekê Kurdî bêjîtin yani çawa bu tê zanîn ziman bêtin straneka folklorî 3 saeta bêjîtin
همی 4-5 گوتنن ده 3-4-5 دقیقه تکرار کردن و که استرانت همدم خلاص چو بله هرکس چتی بیجیتن و هر وقت بس تشتکی دیجی جبو بله سیاست مداره جی از بتایبتی خازم بیجی مثلا جشن نوروز لکردستان دماتینه تنظیم کرن siyaset medar derdi kevin ahaftin aldıkın yani ezdivecim o ahaftin ji lazım sedi set bu Kurdi bin yani bu Türkiye de cejna بله Nevruz'da بله da der بگمان kevin bu ahaftin Kurdistan'ı باش tişteki ne başı بگمان آخفتن لازمه کردی بیتن بله لازمه طبیعت و جوهری کردی بید نه هولدانه که ترکیه دخوازن همی سمبولین کردی کنه ترکی بله راسته yani همی lejmi de cejni veke Nevruz'da de Kürt bu taybeti bu Kurdi bu ahaftin bu Kurdi strana beji سما حتی وقتی کردستانی هیکله که کبن تیتا دیتنه اگر اثبات ببید که اف هیکله هنی قلب کردستانی نه سیویلیزاسیونیت ناسکیریه مثلا بیجین یا سومرایه نه یا بابلیونانه نه یا آسوریانه یه چی بیجین ناخوازم بیجین یا کردیه دی بیجین اوه آسیا مرکزیه یعنی کنه یا ترکا بله بله yani evji metoda ke inkar kirina Kurdu diroka Kurdaye بله بله همین اشتباه این کار پیچکر اوه یعنی آرمان جه اوه من اوه جی براستی یعنی اف تشتیتی تکرین دیجه عدالتیه بله عدالت خود چیه؟ عدالت روح انسانیتیه یعنی جبویر از بیجم اف ظلمال کردات تکرین دیجه انسانیت همنیه دیجه عدالتیه مجادله کرده مجادله ماینیه دیجه حولدانا نهلانا کرده لازمش نه باشه لیدر این کرده خلقی کرد روشنبیر ناسکرینه که تعریفه که دیفینیسیونه که دانیت سر به مجادله مجادله کرده نه بس اوه بو آزادیه نه خیلی زیدتر شوی مجادله که هیا بو نهلانا پیچکرنا روخاندنا هبونا ملت کرد چاندا و زمانی و ولاتی و ناسنامه و هر تشتی و بله کرد چید کردن دیجه وی مجادلت کردن نکل دیجه هبونا فلان دولتی یا بیوان دولتیه دیجه سیاست ها ریوبر وان دولتانه او سیاست ها که بخواه کریا آرمانج ملت کردی چاند و تاریخ و ادبیات و مدنیت ها سر روی دنیای نهیلن بله که موسا توزانی belki tüpe hasiyayı raydarın PKK به تایبتی مراد Karayılan چند روز بری داخویانی که دا گو ام وکه ریخستن PKK روزا نوروزی ده روزا 21 آداری ده به داخویانی که نویسی مزگینیه که ددن گلی خواه ممکنه زیده آگاهیاتتون علی بلی از خازم اوکته هسته بگرم yani tu çe hevîdî ki daxwaza te çi ye ku PKK weke mizgîniyeke roja 21 adarê ji gelê Kurd re çi bêje? Valla baştırîn tişt ku PKK bêje ev e bêjî tişt niha paş ve em dê meşê xwe muzaheratê xwe hemî xebata xwe ji bo naskirina zimanê Kurdî de key İstanbulê heta hekarê dê piya ên ku zimanê Kurdî ew biketin serbest bibîtin hemî xebatê xwe serbestkirina çand û zimanê Kurdî ev e ne ku yêdî mesela heta êvarê bêjin bila filan lîder zindanê derkevît ya ne derkevî lazim ev ê bizanin ku heger Birês Abdullah Öcalan zindanê dane ji ber ku ew ê mücadele kiriye ji bo mafên Kurda yani ji ber ku müşkila Kurdî nehatiye çareserkirin eger müşkila Kurdî problema Kurdî hate çareserkirin çi sebeb ji bo zindankirina Birês Öcalan namînîtin aynî wekî Mandela Kengê Efrîqyayê biryar da ku Mandela derêxin piştî ku biryar da siyaseta temîza unsürî yani ya ferqûcudaya unsürî siyaseta xwe dijî xelkê Efrîqî rakin mafê xwe qebûl bikin piştî ew biryar da şinû Mandela derket heta ev biryara ji bo çareserkirina zimanê Kurdî rastî neyete danîn û dest pê neketin Abdullah Öcalan de her zindanê da bit û Türkiye'de her bixwazî çi faydayê bibînitin. Yani tu dibêjî ew mizgîniya ku PKK bide gel
درباره زمان دابه بیجه ام جور شونده دی وکه ریخستن همو کاری خواه کردی دکن و هر وقت همو کرد به yani دخوازین ریخستن به کردی باقفن aynı او Türkiye کو هاریکاریا کرداج کن ناف HDP دانه او بخواد ناف دا mücadele biken meşa biken همین تشتی biken bu zaman Kürdi ne ku bir ahıftın serbest biten ne ki bu ki mecburit mekteba da üniversite da ilk hole yani mekteba da ki hatta üniversite beta xwandin او مامۆستا بێنە پەروەردەکردن ناوێ گوند و باژێرت کوردیت مەدەنی دەرکەون جارەتی بزێن خصوصی زمان ئەوە ئەو داخوازە من ئەوە ژێ باشترنا بنیادویە ئەوە ببێژیت بێ قەید و شەرت ئەم یکاتیان نەتەوی چێتکەین ئەم سولحی چێتکەین گەل پارتیا دەموقراتە کوردستانە باشوور گەل یەنێکێ گەل پارتیên دیتر هەمیە و ام اهمیت هفکاری و تکلیت دینا پارتین کردان نه دینا بیانیا او مزگینی هر وها درباره یکیتیان نتوایی ده بیجی بله یکیتیان نتوایی ده یکیتیان نتواییش بو کردستانی یادی تیره خبات یاد خواه مثلا عندی بینید تدی 10 روزا ده مشن چید بیجن بلاوچ الان آزاد بید تمام نیوجالان آزاد نبید واسا دیکنگی اوجالان آزاد بیدی و دولت بریاره بدهتن پزگیری که کردی آشتیانه حل بکرد و دستبی که پزگیری که حل کرنا بجی ناسکرنا ملت کرده وکی ملت و ناسکرنا زمانی و قبول کرنا زمانی و پرورده زمانی و اوه وقتی چی بو چه سببش بو زندان کرنا برز اوجالان نامینن بگاوی لازمت مجلس داجی مثلا پکیکت کاری تو ساچه کرد ام دیمه شکی دست بکنش انقره حتی حکاری یعنی استانبول حتی تیتا آنادولی و تیتا راست تیتا جه که حکاری شرنخه مگو حکاری چینکه سرحدید یا بس شرنخی سرحدید یا فرق نکه بو من همین کردستانه بله امی مشکی چی بکن ارتوی مشیده هر باجیره که به 100,000 بجدار ببین میلیونک انسان 2 میلیون 3 میلیون انسان بجدار ببین و به چه آرمانجی هر کسی دنگی خودت HDP دنگی خودت ناسکر نازمانی کردوی گاوه ترکیه ده مجبور بیتن دنیا ده مجبور چنکی داخوازه که آشتیانه و عدالت و حقه امجی در فدرشن جهینه جا داخوازه همش برز قرایلان وش برز اندیتر قندیل اوه گوه مزگینه دن عملیت خواه و براستیج بیتن چنکی هندی او بیجن اوجالان بیتا بردانه نایتا بردانه که موسا ام حتی پرسا کردینه ایتا ناسکری نایتا بردان لازمه بزن هکر حج دیکن ببوره هکرش دل حج دیکن و از بارد کنش دل حج دیکن چکام تیدانی نکوش دل حج دیکن هکرش دل حج دیکن هکر خوازن ریال راست و درست و کرد ببینش بو سربست کردن اوجالان بری لازم از زمان کردی ناسنامه کردی سربست ببید بله که موسا ام وگرن سر اساس مجارا خواه یا برنامه yani beri vakta jiddihin برنامه da em axifin ve agahî jîdan derbarê xebata em bêjin hûn dikin ya bi zava yekîtiya neteweyî de ez dixwazim taybetî hinekî agahî bizin divê derbarê da bi taybetî tiştên nû çi hene Bele spas kem welat tiştê niyetiya me her berdewanim bes em bêdengin em hes nakin yani rastî zêde ew bikin xebata me berdewam e em hez dikin du asta da aştiya netewî çêbibe asta yekemîn mejyekî bilind yê netewî yani aqlê bilind yê netewî çêbibe aqlê hevbeş yê bilind netewî ew aqlê bilind û hevbeşê netewî hem nav rêveberiya siyasî da cih bigirît hem jî nav civatê da yani Astat dema dirêj daş civatê biçît bo rêveberiya çünkü neslê nehe biçûkin piştî çend salê dî ew bine rêber yani ji binî dest pê biketin ji biçûka ji malbatê ji kesa hêdî hêdî bi ser bikevî davgehê te astê bilind û hem jî ji rêveberiyê bêtin bo nav civatê wê gavê ew cihekê digihene hev du temam dikin
ندو تشتید جدانه ویژه دوی چارچوه ده خبات من نوکیا پارتی سیاسی ها خبات من نوکیا سازیت امن سازیت که مدنی نوکی کمال امن سندیکای نه وکی سندیکین خانده کارا ماموستا یکاتن ویسکارا معنا اینه که ام قدر قیمتی و کم دیکن عکسی قدر قیمتی و همیال نکمه گله کی مازنه رزامش بو و همیال مازنه بس بجوهر خو هم حرکت که فلسفی حرکت که رفورمیستی رفورما هزری دیکن ام دخوازین هزرا نتوی یا کرد هزرا که پاقش بیتن وجبر ویده هم خباتت خبر دوام دیکن باشور باکور روژالات روژاوا خباتت ما بر دوام گله که بصدا نه هزارا انسان پیشگیر خوازن دوی خباتی دا دست جه بگیرن و هر که شکل خوب رنگی که جدا و فکری بلاف دکت و پیش وربتن و تأثیر خال سر ریوبرین سیاسی جید کردن بگم هم شکلی که نمو باشه بر ند راست بجی بس حسر دیوار بو هزره نینه حدود بو هزره نینه امر جی بو هزره باش نینه هزره باش هر دجین و هر بلاف بین کس نشید ریوبر بگیریدن مثلا هندک فکرت فلسفه که موسی از تایبتی خازم yani bizanibim mesela va demek ki derece hon dnava ve xebatê dimeşînin yani heya niha kîjan partî rêxistinên Kurd daha germ nîzik dibin kîjan daha sar nîzik dibin yani ez bu haqiqet rexnê jî hebin tu bê jî dibe belê spas rastî çi partiyên Kurda sarî lê nenêriye û çi jî sarî lê nanêrin بس هر پارتیا که کردا هر وقتی تا گوتن آجنده که خواهی هی بله و خصوصی ذهنیت کوین او ذهنیت کوین بدیت نوید باندورا که خال سر همین روه برای هی شکل کی جدا چونکی چند سیاسی بخواه بو برای خواهی بیجم چند سیاسی وکی ویراستی که وکی بیجین تشتکی ویراسیه یعنی نسل کهش نفشه که در باز بیتر نفشه دیتر جبویره چند سیاسی یا کردستانی که ماسیه که جدیاتی ده هی بس او که ماسی مروف راستی بیجید نه یا افرویه یا برین ها صدا سالا هزارا سالانه کسی وکی احمد خانی جی نگوت یعنی بیجیتن سوجه همی سوجه ریوبرانه یا میرانه و میرین کرده و ریوبرین کردان اصلا خوازم زرفیری دیرش بکم بجا او چند سیاسی کنونی که ریوبرین کرده بجا ریوبرین کرده کاره میر بون هنگی مازنت هریما بون رسپی بون نزانم چی بون وان سری وادا دجایتی هف جه خواه گرتیه هر اکی خواشیدی ماستر حساب کریه باشتر دیتیه و از ذهنیت در باز بیا حتی ناف پارتی سیاسی داجی بجاش بویر اصلا بیجم چه پارتی سیاسی وقتی هم دیال آخوین همید بیجن تشتکی پیروزه ضروریه بویسته بس مخابن کس ویگاوی وی یعنی خاناده بر یکاتیا نتوی هکر نب گوری دلی و بر هکر او یعنی پیشنگی نکن خاناده نبر ویجا دیره دا از خوازن پرسکی بکم وی پرسش همی بریزان رزداران ریوبرین سیاسیین کردستان دیکم جناب مسعود بارزانی که پاول طلبانی جریبرین پککی القندیلی هر وسا جریبرین پارتین کرد این روجهلات و جریبرین کردین روجاوا اینی پرس وید کن بله که اف نکوکی و دجایتی وال دیجه هف چه فایده bu millete Kürt inandiye? Tu fayda kici tüne. Ve dijitali kudüsken çi fayda bu apxwa inandiye. Eve ek. Ya diye ev dijital dijitalken çend fayda daya düşminin Kurda.
یان جی قد هندی سر زرات که جی ضرر داره وان دشمن اوید کو نخوازن ملت کرد ولات کرد هبه و نخوازن آلا کردستان بلند ببه نخیر فایده داره و ضرر داره کرده و ضرر داره و بخواه بجا دوام پرسم دا اوه گلو دیکنگ او جسارت نیکوان بریزه همیا چه بیتین جسارت معنا سمبول از آن همیشه خواه قهرمان هست همیشه جسارت شرط کرین میرخواستن بس قصدام جسارت یعنی سیاسی بله. یا کردستان گلو دیکنگ نیکوان بریزه جسارت چه بیتین معنا سمبولیک از بیجیم که دستش وی اگوی خواه بردن هر اک بیجید برای ازی آماده ما بس اکی تینه بیجید یه دی نبیجید نه تکتیک بید نه استراتیجیک بیلدیشه هف استراتیجی بیش بو ملت کرد و براستی یعنی بین با هف اکو ده قبول کن تشتید بوریش بیر بکن پرکنی آفا بکن از یه پرسیج و برزید که مناوید و گوتین همیا جایدی تکرار کن ملت کرد جد پرس کن تاریخ جد پرس کن لازمه جواب ما بدن ما همیا امر خوش بوده دوزی در باز کری هم فقیری جی نت مرید ترسید ناف ترسیدات ناف مرینه داتش مرینه تحلیکا در باز وینه ملت مد بین ایشه دات فرقسید 100,000 زندانیت مهنه 100,000 شهیدت مهنه دیباب تو همین امجد پرسین گوچی هن هونا کن هن بنده چه نه چه حق هوا سر ملت کرد های که هن ملت وسا پارچه پارچه کن اون ها دجمناتیت ناف ملت و پارچه کردستان داد شد بید اول سؤاله که حقه از این سواله جره برین سازی کردستانی جد کن بله و ای سال چی سازی کردستانی نارابن از این پرسالی بباره اینش روشن بیرین کردات کن چپمنیا کردستان کن جبون آویرات بیجم آشتیان آفخواهی خباتش بو آشتیان آفخواهی خباتش بو هبون ملت کرده هبون جیا ایکیب تینینه یا مهمیه هبونه که هفبشه هم همی لازمش بو آشتیان نتیوی نافخواهی بیگ و کار بکن بله تک موسا به طایبتی ای سال یعنی 2024 دا وکه بزاوا آشتیان نافخواهی یعنی چه هیویت هنه 2000 چندی تا گفت 2024 ای سال یعنی هیگام ها کنسای بلنج با آشتیان افخایی بیت داناندن هر چهار پارچه کردستانش همی پارزگاه کردستانی ولایت کردستانی تمثیل خواهد دا بگیرن او شنها حتی مده که نگلک دیرش سالک 2 سالا همی باجر کردستانی جی کنسای محلی بین داناندن اف کنسای محلی کار بکن که کربوکی ناف کرده را بیتن خونداری را بیتن عشیر پرستی و دیجیتا ایکو دا را بیتن اقلیت و ذهنیت ها ایکو دا قبول کرن ایکو دا عفی کرن چاره سر کرن ها همی پرزگری که ریا دیالوگی و بخشی بیت داناندن خوینا کردار بو کرده حرام بیتن مال کرداش بو کرده پیروزه نایتا دست و یعنی مروفنش دست خادرش کتی شرف ها کرده جنده که کرده چه نابید حتی کرده اکسر ایکیش بشکنیتن اگر نه حتی یک هبیتن جوات محلی تینا چکرینه چن و مشکل حل دیکن اما چه نابید یک دست خادرش کتا یعنی جسدی و بله ev xebat hûn hêvî dikin li Bakurê Kurdistanê jî bêmeşandin ne? Belê? Migo ev xebat hûn hêvî dikin li Bakurê Kurdistanê jî bêmeşandin. Hemî parçeyên Kurdistanê. Lêbelê li Bakurê Kurdistanê tu zanî çi xebatek ji bo yekîtiya Kurda ji bo aştiya navxwehiya Kurda bêmeşandin dewleta Tirk asteng çêdike wê çawa bibe li Bakurê Kurdistanê? Tu zanî Devleta Tirk yani devlet yani jî rêveberiya devletê yan jî partiyên siyasî yan jî serokên bêjin evêdî wextê vê tiştê dikin lazim e ev bibîte sebebê wê ku Kurd zêdetir aştiya xwe bibine xwedan. Mesela hebûn û nebûnê ye. Yani her tiştê emkî nel dijî devleta Tirkiye. Çünkü Tirkiye Iraqê, İranê, Sûriyê îftirayeka tarîxî ser Kurda kiriye. Masterîn îftira heva. Bêjin Kurd dixwazin devleta me pûç bikin. Kurd naxwazî devleta te pûç ket. Kurd wê siyaseta kur rêveberên devletê kart înin çünkü devlet xwe şexsiyetî meعنوî ye. Devlet meعna çi ye? Welat e. Welatê Tirkiye.
ملت ترکایا مؤسسين دولتينا مثلا عسكرة بوليسة بتبيجم حكمة برلمان نظام چيا مؤسسات ايكونومينا مرجع دو چافکانیت آبورینا یکو پترول هبید یا آخ هبید ارد زراعی او همی پیگ و شخصیت دولتی چید کردن بس بو و همیا سیستم کی باوریا که سیاسی هی هنده کس پریوت بن با او باوریا هنی یا سر یا حاتیت شکلیش بو نهلا کردان ام خوازین او باوریا هنی یدی نمینیتن ام خوازین وی باوریا دولت بگوهورینین او باوریا دولتی او که این کار هبونا کردات کرد و سیاست ها که کردا دخوازید ملت کرد پیش بکتن هم دیجه دینه معناه چیه؟ همجبو هبونا خواه الدیجه هولدان تنکرین اینه ملت کرد جبو ملت خواه جبو هبونا خواه خواهد پارزید جا حتی نه دولت ها که کردیا سرخوشی حقی کرده هیا چونکه حق با همین ملت ها تناس کردن دولت کردیا سرخوابی چیکن او دولت بخواهی نل دیجی هبونا دولت ترکیه نل دیجی هبونا دولت عراق یا سوریان ایرانیه دیبیت دولت که جینار باشترین جینار جدی بنا کرد هم آلی آبوری هم آلی سیاسی هم آلی استراتژی هم آلی عسکری هکر تحریک کبیتن کرد دیبیت باشترین جینار جبویره لازم دولت کرد ترک یعنی رهبرین ترکا وقتی دیجی آشتیان افخایی کار بکن لازمش کار بیت وادا کرد سیدتی آشتیت نفادا چکن شر ایکود نکن آرشت خواه آشتیانه چار سر بکن و ببینه سببی داره که کرد همی وارادا پیش دا بشیدن از باور دیگه کنگی دی آشتی و تناهی و تباهیت رو جلامت ناوی داده چی بید کنگی دی ترکیه العراق ایران چی بید پشتی که ما فی ملت کرد بین ناس کرنه پشتی که اف ظلم و تعدایه سر کرده بیده را کرن کرد یکش 4 ملت مازن ترک، عرب، فارس و کرد یعنی بیشین کرد، ترک، عرب، فارس اف هر 4 ملت تنه هزاران سالانه بیگ وزجین ترکیه جه و تقریبا 1000 ساله ترک جه هاتی برین هنگی ترک نبون بس گل ترکا جه و همه گل ترکا و پشتی ترک هاتی نه و 1000 ساله برید گل عرب و فارس یعنی بچی 3-4 ساله چونکه عرب بریجید و در دورین عراقی و سوریه هبون جنارت کردا بون به صدا عشیرین عرب هنه اصل خواه کردن ناویت واجه حتی نه کردینه بس وقتی عشیرت کردا شرط کردن هندکش هندکا یعنی لاواستر بون خیلی نابای نوا چید بود راد بون چون نوا چولین عربا نوا عربا دادن بونه عرب تشرا زمان خوش بیر کرن و زمان خوش بیر کنه ناوید و مثلا بله ناوید و اون ناوید يعني قناعتها من عشيرة جبورية ممكنة كرد بعد بارينا اصلي خواه عشيرة شمرة بلکه 2000 سال زیادتر چون ناو عربا شاهماران تیتن حتی نهجو تو زانی چروکا شاهماران افسانه شاهماران ناو کرده چنده یا بلاوه و خلق سر دیوارت خواهد نویسی اوید که رسمی وی چید کردن وکی تیره ده ها عشیرین دی تیره یت کرد چون ناو عربا سوریه و خصوصی سوریه و عراقه بوین عرب قصدامش ویری چیه چونکه جنارتی ما و عربا جنارتی ما و فارس هاش ما فارس یا هیچ پته یا ناوکلا همو فارس هم خدمت اکین پسمامت اکین بله که موسا و گفت یعنی به تایبتی هیوی هیا که ای سال کنسیه که مزین یا بزاوا آشتیا نافخایی چه ببه وکه جهون که داری دفکرین مثلا هیویا ده چیه که داری کنسیه که اولو تو ببه الوری ام دی بفکرین ام بنیرین وگاوی کالکی داره ممکنه یعنی ازوان پرسادکن جبو که هون هنکی آگاهی بدن تماشاوانا وگاوی ما چو تاریخ راستی نه تاریخ ها جوین داناندیه نه جه جوینه ما دست نشان کریه
برادرت ما گلکن اجی یعنی ام پیو کارت کن يعني وقت تبني چیه؟ لازم ام پیو استشاره بکن برادرت ما رو بره دیتر پیو هفرا استشاره بکن پاشیوام گلوا برادرا همیشه انسان تیگه هشتینا نه خودم تجربه نه گلوا هم دی استشاره بکن وقتی وام برزا همیا پیگ و ما کی در مناسب دید کنگی ما به مناسب داد دی به هفر بریاره کی ورگیرین و گروه بریاره هم همی دی کار کن بله که مساعد تشتکی دن هون و درباره دا بخوازن به تایبتی و که آگاهی بدن هبه اموجی بگرن جبرکو هم بر و داویا برنامه تچن والله بله سپاس کم yani mesela kesi ku bixwazin di nava xebatên aştiya navxwayî da cih bigirin yani bi zava aştiya navxwayî da cih bigirin li Avrupayê li dervey li Kurdistanê dervey Kurdistanê çawa bikin çi bikin بله او کسی ام بانگ مجبو همی کردستان یا تایبتی کسی کرولا و هنه او کو او جی تایبتی یعنی حرکت واره خدا پیوندی دانیتن گلمه و ام تلفونت خواه با ما فریکن داخوازت خواه فریکن ام دی تکلید گل وادنین او جهت او تیدانه دلوی دل کمیتیت محلی چیکن او کمیتیت حرمی محلی کنسی قضامیجی کنسیت محلی دی چیکن لوی دل دیده سب کار خواه کن آرمان جمعه او ام مال بگرهین نکو پارتی نشنان پارتی سیاسی نک اوفیس نوا سروکیت و ریوبرت و اندامت و مسئله یعنی و ضروریت و پیوستی و پیدویتی آشتیا نافخویی بو بیجیم به سبتنی کافینا که وابی که اینکو اوج هرک واره خود سروه شول جدی کار بکردن یا دیتری جی هم هستین مال بگرهیم که دیباب زاروکت خواه ما هندک پرنسیبت هندوا پرنسیبا بلاف که ما پرنسیبت بزا و آشتید ما همیان عقل که مشترکه اجبو بچی که خواه بینن مثلا ما گفت هم همی هر دیبابای بیشتر بچی که خواه چند تشتک پیروز زنی کرداش بو کرده دیتر رحا کرداش به هر کرده که پیروزه چه نابیتن نیتا کشتنا و چید بید بلا سبب چید بید بلا ببیتن مال هر کرده کهش بو کرده که دیتر پیروزه چه نابید دست خواه درجی مال او بکرده جسد او پیروزه چه نابید بیجن اف کرده هنی کریت هنی باشه هنیش فلان عشیره اگه هنیز بچیکترش به ماسترات سه و ساچنا یعنی بچیکوت مازناهیت نه پس کس تحقیر اهانت کسی نکرده یا دیتریجی شرف و ناموس و چنا بیتون هکر ایکی خلقی کری بیتن جذابیت داین دی کمیته اینا چکرن او دی یعنی لیکولین سر چکرن دی تشتی پیویست بیکرد و ایک اول یا دیتریجی بیا کرد بس رخنیت ایکو دکن و دجمنه خواه بو کیفا دجمنه کردستان بینن ایکو دا بقام بکن ایکو دا پیس بکن هرگاه بیجن اوه بناسید فلان پارتی بون اوه بناس مثلا ما بحث حلب چکه حتی نهجه هنده کرد هنده بیجن بو چه حلب چه ها تاکرین چونکه ایرش بده سر حلب چه صدام جرابو بومبت کیمیایی هاتنا قوتنا حلب چه یعنی معنی چیه کرد بنا برقسیارش بویری نابیشن بابو چید ببلا ببیتن چه نابیتن بومبت کیمیایی بین آقابتنش بنا حلب چه اینکه حلب چه خلق بگناه تیدانه و او کردین بیرنج مجادله کیش بو آزادی آخوا نکو چون البغدای خواستین اهل انقلاب که بکن سر رژیم صدام حسین هر واسه بو کردین با کرجی عینتش بو کردین روجاواجی هر واسه مثلا بو عفرینی حتی نه بیشن آها بو چی نظام پیادی هوکر Türk hat Afrin girdi. Eleve ne rasta? Hakkı Türkiye'nin ne biçitin Afrin'i bilgiydin. Başarıdaki Kurdaya Afrin'i çi diyecek Türkiye? Türkiye haştı hundan milyona Afrin hemi 400,000 500,000 insana. Geçe başetin tehdidi ve hatırı ser buna devlet Türkiye çekerdi. Yani Kurd etmez zütene xafandın. Em hastiş ne yapacak? Kurd vatanayet xafandın. گرینگی بدات عملیات خواب داتا ریز فرمتش باید کود بگیرن تا بشین ذهنیت بره آشتیت عقلی داد چی بیتن عقلی بلند عقلی مشترک حتی ذهنیت نه اتفاقش کردن
başlayıp aklı da ne ete çekirin. Çend tifak u kongret netevi jî bila çêbibin bes îmahekê de her xirab nebe. Dizî çêbin û dizî xirab bin. Ji bo em dixwazin reformekê di zihniyetê da fikrê da çêbikin. Evet. Yani Teke Musa zaten şora şehri mezin ewe ku di zihniyetê de çêbibe. Belê. Di zihniyetê de şoreşa ku çê nebe jî pir zêde temenê xwe wê dirêj nebe. Di nava kar û xebatên ji bo aşiya navxweyî da yani bi navê kîjan rêxistinê dibe bila bibe cih girtin tişteke pîroz e bêguman. Di vê derbarê de ji were jî serkeftinê dixwazim. Spas dikim ji bo beşdariya te. Gelek spas. û her wesa spas ji bo te û televîzyonê û ev xebata ragihandinê ya bêtaraf bê tarafê kesên wagirên hûn dikin ev jî serê xwe çandeke giring e. Em weke Arwar TV di xizmeta hemû Kurdadan e. Yani her tiştê ku ji bo Kurda baş be em di xizmeta wan dan e. Ji bo me tu cudahiya tu rêxistineke partiyeke siyasî an jî komeleyeke civakî nîne. Saat xweş. Her bijî. Spas dikim Teke Musa bimîne di xweşiyê de. Xweşiyê da mînî zor baş. Hevalên hêja temaşevanên bi rûmet em gihîştin dawiya bernameyeke din me bi kek Doktor Musa Kabal re çêkir. Mijar jî rewşa Kurdan yekîtiya neteweyî kar û xebatên bi zava aştiya navxweyî bû. û her wiha di dawiyê de dîsa ez Newroza we ya 2024 pîroz dikin. Bimînin di xweşiyê de heya careke din silav û hurmet.